Abusiafo sese America said here Nana Agradaa in trouble, big trouble. Gentia Emma make say Nana Agradaa no because olden days assembly sesiano aba. Obekaya way back 2021 mo na evangelist Mama Pat na oye konfo. Enti sika gale ho ana na oye amanfo obu amanfo faso udi sika keto aba o se me ne kese ama oje ya hra na sika ne ko wajase e mamanfo e de ne court e kopie mu court no ya nte hwe 2022 mu ho sanso eyeye e woni TV station so odi amanfo sika bebre e wo ho enti ano no kopie mu court e wo Accra Circuit Court e ma judge etnase na abusia ende America said here judge etna eye Mama Pat ni case ne so no na wo say ye de Mama Pat ekotwere mu enti Mama Pat say onyem enti ende judge say Mama Pat enkoye test pregnancy test ansana ye de judgment eden ede ama no abusia enye fediagro eha eye GH kwa bi media so na so oba so anide mu na wa subscribe to your channel no say ni update bia nso etomu a onso onsa ebekabe na wahye ato other platforms so said afofro nso ebenya bi atie endi abusia say yeba eya Mama Pat olden days sika galena na oye ho advert e wo TV so no ende ena eho aba asem a judge echiremu a e wo say Mama Pat ekoda ni biri ho na abusia onkoda ni biri ho a o say onyem enti judge ama kwan say Mama Pat e wo so koye pregnancy test ansana ne judgment aba enti ende Mama Pat akwakopie mu ewo eye hospital okwakoye test no na nipa owo ho a oboye nchiremu no yenko nenko tie die course ewo court ho nyina no yeso obofo ne die ne nam ho paso na nipa ne nam ho paso eye ayi sofoba Agradaa evangelist Mama Pat ni di anka say Patricia esi eduwa ena ebre bi atwamu agya na wose wokom twedi ampon kwa me yensareo wasoro ne asase ya yensareo na nanom samafo maje yensareo a chese na wobo anwem de mo manfo na de ba kwa no manfo nim no ewo ho ne se wose fasika baji sika wodi sika ba bo ba ya amamre ne amane no aye nyankoma de woba me na tu ti se tu jimi ebetu ti se pampa ne efre ni sika gale mo manfo bi ma montes wa yo mo frakadam wo de pipe nso da no mo Israel shirasuo wo de kotokro da no mo 76 ada wo manai wo mu di sika ko ma na mami wo de mebedaniske yi amfoi e ko wi ase wo mo kokan so wasam ye dufu wo mo na ne fia na wo ba pa e no ntin koda e ne na mami si wo hu Kristo enti wa fa Kristo abo ne bo se ne kra ne na jenkwa ai embreda ne anwa da ne bi ebu ni mu anwa bu mu bi entri sesei de ne no madada ne nyina atwam te se de atro kan se wo bi hu Kristo a no adane abode foforo no madada ne nyina atwam e te se de ye friend evangelist Mama Pat en wo sha se so wo ya asori a chesana asori ndi ni ye heavyweight chapel wo so fo pomu pon na ye se na asema kopie kwoto na asema kopie kwoto ne ba ne san ye se mfisham ye nsani na nipa bi e de asem ne kodan police fo se maami ayo mo frakadam to police fo nka bi ma wo mo sansa mo nti de si police dan asemi ye nim se kura wu amadwo hwete ama eja ye etu akwaturu bebi a etre sa konkon ho aye fufuna te se suna suja etia wa afeja tom se wom asemi ba no manfo se Mama Pat ya so won kwode mana wani empress gift sensem no ko fine no ko sempro won sensem na ahokora ba beduru sampon so se ni hweka ni hweka osika gale sensem ya ena akwaduru sampon so ni akwa ahwane so kwadwoma nsa brompa ye sentroni ya ne ntwetwe komasa se nya ne ntie se ya se Agradaa ya so won kwa pregnancy test wan ko hesa bodma dan yema na ebi na ne yem ansa na de ho ne ne naka ekeye me akwaba banyoduku anwade ho ya we enti ebrebe na asemi nyina akoso the committee appointment na October 2022 na wa she dina say Accra Court nti asemi ni kwa o say what na wo kura ono na wafra positive goddess ehwe that obi aka so aka na manfo one person na no there asam no in the other one ni na be etiri botro no ontwe na nan no ongu na oba nda no na judge nya say egwam madam
Evelyn ma or there was him hello Kemi we kwajo jina ye mama na ahoma na ebubu ne pa ha na anye maso ohun jina ye we yi asem hia pa enti omanfo mbra Facebook ni YouTube ni TikTok mami Agradaa evangelist mama Pat emre wo bepie mu wo koto utum so wa bokon ro wa boka rose ekon ro en wa hye na tade fita na ntoma gu ne kon ho a chase yade na wura police car mu na ba ko bi mami ba ko bi hye kokko no wata ne nchen we de utum se mema ma muntiti bi ni police fu ankasa police ni ba na di na mu police ni ba na di na nim na chase na de ekoso eno no etikaya me ebre be ne e ka se ye fa ne nko hospital nko reso wanyema no edikumi se order na ta ni ma fa nko hospital na ko ana asipika afa da fa kwa doing ama wotum waka ndise se kaza video na re kaya yansan fro asam ni hia na so ahoma na etwitwasi yansan fro obi ontino wo ba Facebook a ahwene se wanhu a Facebook ene na da ho no ene na da ho no se ma hu se ofiri court dem a wabo ne konro ya woko na they say omokoye no pregnancy test ni wie a ena ye behunu say ena ye behunu judgment atem we beba so tro bia wo so wogira so wo ko fi mi no na sabo so mi nsana kemi asaba kemi akwa bio hello kemi kuwi na homa ni twetwa sisi eti nkremu no wo hya ase ni nyina ya hya da ntini yo sa ebubu ne pasa anti sa fa ye wom kuwi nkimse asase no ma emeno Sia court, Accra Circuit Court, that Monday, October 2022. No, what shall I say? A man will be the Mammy will put more court today. A one of father or what you went scar, maybe one saw, or yet the bubble went scar when two and boss canoe and farm on. On no, I'm do on my woman, send me the bay. See, I will put more Accra Circuit Court. Na second court what na some brand and why then it was the anu assembly na babege ye nti what na se no na judge ni o check go mu he ana Evelyn Asamoah order there mami Agradaa okokoye pregnancy test and sana so owo sentencing bi o ha na ozama kemi ya beba video no so na se potoka sami ya beka se ya convict no ya bua no fo ntikumi se eba court na se judge no ma da bi order there besia no se de wo onko pregnancy test no che de asam wo ho nti se ekwakoye ba na ta owuya no ansa na se orma sentence na owu de kokoko dem anada nti se ko dem po a no yim de bibi shemu ti order wo kwana wo fada wo de se abakoba na o hye wuyem no anada bibi anim nti we are the wood to know, go to the man of one. On three and a besia na so sentence to what may acquire the meditation and sana or was sending some of our put to what and kind of what I travel. Came at Quintia maybe Sasa and said by a woman was near one funny, the arena pump him. I can fish out do a walk with them near the Nessa Koto and such a said you are some you nunca as a woody bim. And I would do for no more quarter say Quana Quatas Nebra, mobile tree at was sanity. Perfect. It is a case hospital Baba na court akadeoki report now be hospital Baba na judge in Bashado na after the sentence be owo na otum ozama. Enti hospital no wo mo kwa wasa ba ene ya na say bi court atu aheda. Okuye ka say court return there or hospital say police put na hospital say sia yes him there to make the same no was person na ba na a big sentence no was a man and sana Yabukupia Yakufenti, yeah, there would to answer that. Yet, I reckon there was in the hospital about sentence no was a man in the yeah, no, Bakubio Mukopie Muatama, 1 year, Empress gift had already, woman for Bikogu, and any woman you call a womb, warrior Piasso, Emma, one Casa Wajan, I said, your mouth was born to 20 other man before we cross at Macraco to won't go be on the Bufu, and I won't come by, and they say, Bibia says. But my question is there, say about second court that you had the men see, be a young one, Nukun, a young there, or ha, na, or can there, what was to be done. One hour to card
anya da no kuntina ka no bi se otaka mfufo na okotan ma hoza no so ye ntunu nkam but e betuma case ni pede mami Agradaa ni kumi o second court ha na asare ma na e bi ama kumi afin na ye hu da yipa kuro na e bi ni bi wa baba na ye ni be a time a hospital baba no na baba dom tum ha ana de ida bi se ze ba ha ebe hu asol ma bibiri bia de we di na ha ebi a yeri ye news na amfo ate na wanam kwando reba da ono de se kete de ngoinche second court gaza wenyi ha kebe ye no wase na fu ani di nsem na chite hodi e chire besa abanchan ne no atwetwe nkomo kodwo mensa abrampa no no ai na atres wo de nsem atudwa wo chire mu esese de court se briku na me we ne show so enti se ohu de etwa gu ya mama part e na ofri court wa opia chire se a police fo edi na chi yes okoye test no na se case we ya amade anka ebe hu se mama part onyima na se onyim abusua case we de e de asem aba ono nkasa walidi ne ho akwakoto asemu hey mama part sika gale no abusua eno na e de asem aba no mama hu adwenkyere e comment section o wie nso a ani de mu na wa subscribe to your channel no se ni update bia nso etomu a onso obenya bi ati na wa share ato other platforms so ere amaye kete wose enye dodo onu makra